Hingwire district ya Sembabure ekateebwa ha butebe bwanyuma y'okutahirira endwara y'amatungo yejwa bwanyuma y'akaire kate ab'ebyobushobozi bakaija beiha district egi omu butebe kwonka n'obukirabe kiri kityo abantu abarikutuura omu district egi nibagira ngu endwara egi n'okuhitya obwire obwekirimu kandi n'ekibateganisa akafuirwe ntekaaga n'okushoboka naye nga zifa akakooko kesimanyi ente kujya ng'anamu ku makya n'osanga nga yafudde bweziti gesaafu kwa nyingi nnyo tetulina ddagala littankweri kubanga tugezaako ne tuteekako amagezi gonna ng'abaddugavu bwe babeera ne batabulamu eddagala ly'ennyaanya eddagala lyaki nga twagala enkwa eyo efe naye yagaanye kyekisoomoozo eky'amaanyi nnyo. Enkwa terina budde, terina sizoni, kati yafuuse bulwadde bwennyini bwe tulwaziza mu nte zaffe. Abariisa aba bagambaho n'omushaki waitu ekibakyegyekyerera okugira ngu tihariho mubazi guhikire ogurikugema endwara egi. Enkwa bye bye bayita akawuka k'omu ttaka biva mu nkwa, bye bayita omusito eyo nkwa, bye bayita ekifuruuto mu kitubonyaabonyeza. kayofusa nafiirwa ennyana nga 15 obunyaneeto. Bamaha bariisa bagambaho n'omushaki waitu bashoborera bumwe aha bubonero hamwe n'oburemeezi obw'ente zaabo zirikutunga bwanyuma y'okurwara endwara egi. Kakwata ente ffe kye tutasobola kumanya nti kagikutte. Ogenda okulaba olumu ekogga neggwawo n'olaba nga magumba meereere. Ate olumu esala amata n'erwala lumu n'ekukka lumu. Keera ku makya n'egenda mu ttale ng'ogirabyeko ng'eri bulungi ogenda okusanga ng'efudde. Abantu bagira ngu bwanyuma y'amatungo gaabo okushasha munonga nekibagemesereza okukozesa emibazi etari emwe n'emwe erikubonaabonesa amatungo gaabo. Nnyo tutuuse n'okukozesa omo gwe boolesa engoye, tukozesa eddagala ly'enkuyege, eddagala ly'ennyaanya, eddagala ly'ebirime kati lituuse mu nsolo zaffe. Okwetomboita kw'abariisa aba bakukora omu mushomo gw'abariisa gwaba gutebeekanisiibwe ekitongole ekya Afrit Agro Solutions gwaba gugenderera kushomesa abariisa oku bakubaasa kurinda amatungo gaabo endwara zitari zimwe na zimwe. Waayebemberamu omushomo ogu Katashanya w'ekitongole kya Afrit Agro Solutions yagira ngu ekigendererwa kyabo eky'okureeta omushomo mu district egi n'okwenda kuyambaho abariisa ahakuba bakubaasa kutunga amatungo nibagobamu obu batarikufererezebwa nk'oku kiri obwa hati. Era batubulidde ebibasoomooza tuzze tubimanye nga balaajanira gavumenti naffe tuvuddeyo ng'abantu nga kampuni tulabe nti tugezaako okwaŋŋaanga okusoomoozebwa okwo naddala mu bibasoomooza ng'enkwa ng'obulwadde bwa kalusu bye tusanze nti ebimu bireetebwa ennunda gye balundamu. Bakuraaga Gashakwa Nakamya Francisca Nalutaya wa Sky TV ag'enshonga muri Sembabure.